Well, Brian Ben Bariet. My colleague, welcome. Brian Ben Bariet. Go a discussion. Talk a topic ni. To man writing. To man writing. Topic and name. Angula riak nuari kani jama. Angula kam dien angula riak seno. Kam jani kani nuari angula riak seno. Jan topic and name. Bimungu jijira ni yo. Biya balat ko nuari kani jang. He can get along kada manabar. Larke yata nuari itala riak ka jang. Ka ta nuari ita wa kariya ka ja amunyo jamo ita kon gariya ka den kani kan midara nyodo tela koriya ka ke na mo jan topic ne ano kam jani kana nuari jan ne biye malat ka ngaidu biya balat ka ngai du le jin mo wajinu anu riak dan ka jang ngai du ka bramo jani tela koriak ka kamo uye kume ene me kume me nang nade kie me yarawa kie me nang nuare me kume hi jang ko te nuare la jen te nuare la ka jen mo kume shi ga jang no more young nan and go to a young topic and yam. Merode. And which you kell a which you down or caramin nagne kiano. And which you no the tanky and ten yell kell caramatu kiamani and connect. Muchunga ke la kama mabuye naga ne kun daga dorun wanga dorun naga ne kun yaran yin kun dial kana ka yeko ga yendoro mo ka wad na tin wan wa ke mu wa chuanga ja ke yo jira mo biye ban gwi biye balar bo why ngu mo wonu wa tin wan wa chuanga ke karamin dak dor ne kana kiema ne kien ne de nak kia mà nó kia đúng mà nó gọi lắm cái này cô là ball okay nhà môi David Wallacott anh em Jin Iran namo America đây nó kam nó cái này giá ta nuari kia kam nuari kana ja ta nuari kia kam nuari kana ja kuma me jiro da jak minang nuari no ta nuari akene ka ja kana nuari okay now jala discussion يا جماعة برنامج اليوم لو انت من قبيلة تاني من دينكا ومن شلوك ومن كل القبائل لازم لو انت ده تجي انا بجيبك فوق تجي تتكلم برطان تعاوز تكلم بو وانه discussion today ده سؤال انه مشكلة بين النوار ودينكا ده مشكلة شنو
intelo min denka awa seji de kalam teji ana bajibek wa fina dugul mushkila da bayin nuwar wadenka wa fina dugul ma bayin nuwar wadenka da hukuma wala hu baktol nuwar wa nuwar aglabiya butaw aktarum kullum bugul da mushkila bayin nuwar wadenka asasen ajade day our topic and again kalam few today lo intermin givile tani you're welcome la tejiti gulaja ita aja de to guluda you welcome namo ajana na goro barwa tin kara wati ko kwine no malo galo rot dol again kara wati to goro barwa tin ko tidial go ano bina